10. jul 1856. godine. Nikola Tesla rođen je u Lici, u selu Smiljanu, u porodici oca Milutina, pravoslavnog sveštenika koji je u uglednoj ustanovi stekao vojno obrazovanje, ali je kasnije prigrlio sveštenstvom, kao i majke Georgine Đukin. Iako neobrazovana, znala je napamet mnoštvo srpskih narodnih pesama i bila je izuzetno spretna u svim kućnim poslovima i ručnim radovima. Kršten je u istočno-pravoslavnoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla u Smiljanu, u kojoj je njegov otac Milutin bio sveštenik. Tesla je imao jednog starijeg brata Daneta, koji je nastradao kao dečak, kao i 3 sestre, Milku, Angelinu i Maricu. U porodici Nikole Tesle bilo je genijalnih ljudi, kako su bili i njegova majka, brat i ujak. Njegova porodica je generacijama negovala duhovnu i moralnu čistotu, što je bila izražena karakteristika njihovog nasleđa tokom stotina godina. Tokom svog detinjstva u Smiljanu bio je okružen mnogim domaćim životinjama, od kojih se posebno istakao najbolji prijatelj mačak, koji je bio zaslužan i za njegov prvi susret sa elektricitetom. Jedne večeri, dok je mazio mačka po leđima, krzno je proizvelo sitne iskrice elektriciteta koje su se jasno videle u tami, ostavljajući snažan utisak čuda na malog Teslu, o čemu je kasnije i pisao. Plašio se gusana i smatrao ga neprijateljem. Na jedan od prvih pokušaja da stavi prirodne sile u službu čovečanstva, Tesla je imao još u detinjstvu. Nikola Tesla je završio elementarnu jednogodišnju školu u Smiljanu. Porodica se preselila u Gospić, gde je Nikola upisao prvi razred glavne osnovne škole, takozvane Hauptschule, gde se nastava održavala na nemačkom jeziku. Godine 1870. Tesla je postao učenik više realne škole u Karlovcu, koja je bila u to vreme izrazito cenjena. Tesla je maturirao 1873. godine sa vrlo dobrim uspehom, jer je iz nacrtne geometrije bio ocenjen samo dovoljno.